zastupljena, da nismo toga svesni, da u našoj blizini, da je zbog toga bitno, da bi prepoznali ako u našoj blizini ima toga, zato je bitno da deca od malena budu na neki način obaveštovane o tome da bi možda uvidjeli da neko od njih drugara ima problem, jer ne da god ako oni sami imaju problem da znaju da nije sramota da ga podele sa nekim, da kažu nekom i da znaju kome treba da kažu. Tako da svakako jako bitno biti svestan i mislim da je ova akcija zbog toga jako dobra. Iz Kancelarije Zaštitnika građana, Odeljenja za pravo deteta, svedoci smo da do sada država i državni organi nisu pružili dobru zaštitu, tako da je potrebno malo i samoj deci približiti načine na koje mogu sami da se zaštite i da prepoznaju nasilje, prepoznaju mogućnosti kada su potrebljeni. Pored ovog oblika vaspitanja također za ideju da se iz istih tih razloga sprečavanja rizika uvede također i uopšte seksualno obrazovanje u škole koje mislim da je samo kratko, mislim da je otvaranje da brže i prihvatanje. Primarne stvari Zašto mislite da je važno da se o nasilju decom i ženama uči od vrtića do fakulteta? Aleksandra Dolić, nastavnica srpskog jezika i građanskog vaspitanja u osnovnoj školi Filip Filipović. Važno je da bi učenici znali šta je nasilje nad decom i ženama, da bi bili osposobljeni da ga prepoznaju i da bi umeli da reaguju. Nikola Janić, učenik Tehna srednje škole. Pa ne znam, bilo bi dobro zato što se sve u većem broju pojavljuje nasilje i samim tim degradiraju se deca u celom tom druženju posle kasnije. Postaju i oni nasilni i ne znam. Mislim da bi bilo dobro da se poduče kao mali da bi znali da ispravljaju sledeće generacije. Marko Karadžić, državni sekretar za ljudska i manjinska prava, jer znanje prevashodno jeste osnovni preduslov prevencije. Samo onda kada znate kome da se obratite, na koji način da se odbranite i naravno da edukujete one koji ne znaju. Jasminka Veselinović, zamenica sekretara socijalne zaštite i predsjednica Komisije za rodnu ravnopravnost u gradu. Mislim da je jako važno da deca od najranijeg uzrasta pa do fakulteta, deca oba pola, uče šta znači nasilje, šta znači rodno zasnovano nasilje i kako se sa tim možemo nositi u životu i odbraniti, zaustaviti nasilje. To je jako važno jer deca ne znaju šta je nasilje i zato moraju odrasli da ih nauče, da prepoznaju, što je mnogo važno, a još važnije kako da se sa tim nose. Pošto je nasilje često prikriven fenomen i mnogi odrasli koji nisu možda pretrpili nasilje, nisu spremni da se sa njemu suprotstave, nekako se zbunjuju oko toga šta ono zapravo jeste. Zato je vrlo važno da obuku prođu i da o tome uči i sami profesionalci, a i sami nastavnici u školama, da bi mogli bili spremni da čuju kada im deca se obrate i da preduzmu neophodne mere koje što to podrazumeva, da se zaustavi pre svega nasilje i da se kasnije saniraju štete, jer posljedice koje nasilje na decu ostavlja su jako velike i jako dugotrajne. Tako da mislim da je vrlo važno da svi profesionalci prođu u obuku, ne samo u školama, nego i u centrima za socijalni rad i u drugim ustanovama, posebno i u zdravstvenim ustanovama, ne bili svi skupa kao jedna profesionalna mreža saradnje uspeli da se nosimo sa nasiljem koje je zaista jako veliko i jako, samo ako nema ko da mu se suprostavi. Ja sam Vesna Brzev-Ćurčić, psihološkinja. Cijela ova problematika je vrlo značajna s aspekta prevencije. Znači, učenje dece na način koji prilagođe njima, jezikom, emocijama, stavom, porukom, je nešto što omogućava da prepoznaju nasilje kao tako sa jedne strane, s druge strane da budu vrlo dobri promoteri zdravog načina života. Tako da nauče da zaštite sebe, ali da zaštite i majke kad su u situaciji da budu posebno ugrožavani. Naravno, govorimo o maloj deci. Kada se radi o školskoj, srednjoškolskoj deci ili studentima,
to nipošto ne gubi na značaju ako se ima u vidu da su najčešće zlostavljani upravo srednjoškolci, odnosno deca koja se nalaze u fazi adolescencije, bilo da se radi o porodičnom nasilju, vršnjačkom nasilju ili seksualnom nasilju. Prema tome, ovakva akcija je zapravo nešto što je mogućnost prevencije i mogućnost transparentnosti onoga što se događa kako bi se delovalo blagovremeno. Ja sam Staša Zajević, aktivistkinja mirovne grupe Žene u crnom. Smatram da je uvođenje predmeta obrazovanje protiv nasilja izuzetno važno, od istorijskog značaja, pogotovo u zemlji u kojoj je normalizovano nasilje, u kojoj su posljedice rata sve prisutne, u kojoj je nasilje u porodici samo nastavak nasilja na ratištu, u kojoj je preovladava nekažnjivost nasilja na svim nivoima, tako da u stvari uvođenje predmeta nasilja jeste važno i za menjanje patrijarhalne kulture i kulturnih obrazaca i to zapravo znači početak menjanja, pravi početak menjanja vrednosnog sistema u kojoj su izloženi nasilju oni koji su drugačiji i različiti. Ja sam Svetlana Ceca-Kijevčanin, psihološkinja, radim sa mladima. Jako poštujem rad Incest Trauma centra i ove ekipe i smatram da je važno da deca od malena budu upoznata sa ovakvim temama i da to nekako postane tema opšte prihvaćena u javnosti, s obzirom da smo do sada i koleginici iz Incest Trauma centra i grupe kojima se time bave nekako vrlo usamljeno funkcionisali u čitavom okruženju, a užasno je bitno da nekako svi radimo na istom pitanju. Na kraju krajeva, ovo što se dešavalo, nemili događaji iz realnosti i javnosti o svim ovim silovanjem, ubistvima, su nešto što nas, nažalost, stalno podsjeća koliko je sve to važno. Mislim da je ovo pitanje veoma važno iz prostog razloga što na taj način postižemo edukaciju dece od najranijeg doba i zatim ih upućujemo na stvaranje jednog pravednijeg i boljeg društva u smislu postizanja ravnopravnosti među polovima, odnosno takozvane rodne ravnopravnosti, na koji način se menjaju vrednosti u društvu i na koji način se postižu pravi rezultati u smislu stvaranja jednog pravog građanskog društva. Ja sam Biljana Zlatanović iz Praksisa. Mislim da je nasilje jedan neprihvatljiv oblik ponašanja i da o tome treba otvoreno govoriti od najranijih dana, da je to nešto što treba da nam se usadi u svet od ranog detinjstva. Ja sam Miloš Urošević, aktivista Žena u crnom i danas sam ovde da podržim ovu akciju Incest Trauma centra jer mislim da je jako važno da se u školi uvede edukacija o nasilju nad ženama i decom zato što je to opšte postojeći problem u društvu, a odraz je nejednake raspodele društvenih odnosa moći. Naime, u toj raspodeli muškarci imaju užasno više moći od žena i dece i tu moć koriste kako bi održali svoju opresiju nad njima. Uvođenjem edukacije o seksualnom nasilju nad ženama i decom bio bi čin razvijanja tišine koju okružuje nasilje nad ženama i decom. Ja sam Tanja Pavlova iz grupe 484 i jako me raduje ova inicijativa Incest Trauma centra zato što je ovo pitanje seksualnog nasilja tabu tema u našem društvu i jako malo o tome se zna i deca to ne prepoznaju, a ni odrasli, ni nasilnici, ni profesori ne prepoznaju. Tako da je izuzetno važno da se edukuju i jedni i drugi na tu temu. Ja sam Stanislava Lazarević, direktorka privatnog studija za učenje stranih jezika do Sidej. Godinama sarađujem sa Incest Trauma centrom i kao prevodilac i podržavam njihove aktivnosti kao aktivistkinja. Mislim da je izuzetno važno da i privatni sektor bude uključen u aktivnosti
aktivnosti suzbijanja nasilja nad ženom i decom. Zapošljavamo puno ženskog kadra u obrazovanju uopšte. Možda imamo malo bliži kontakt sa svojim polaznicima. Često smo u situaciji da nam se povere i ja sam lično bila u situaciji da otkrijem događanje nasilja u nekim porodicama i da ih povežem sa Incestrauma centrom i da pomogam. Moje ime je Olivera Otašević iz nevladine organizacije Astra. Svakako je važno da se o ovom problemu o nasilju nad ženama i decom uči od privatnog fakulteta iz razloga što je taj problem toliko prisutan u našoj okolini. Toliko se često sa tim susrećemo da je jako važno da deca od najranijeg uzrasta nauče kako da ga prepoznaju, na koji način da se zaštite, koji su mogući načini reagovanja kada se sa tim susretnu i prosto koji mehanizmi pomoći stoje na raspolaganju. Znači, važno je ne samo za decu, već je važno i za ljude koji rade sa njima zapravo da se tim budu upoznati i da decu mogu da upute i naravno u takvim situacijama pravilno da reaguju. Ja sam Raco Risto, član veća gradske opštine Stari grad i zamenik predsjednika Komisije za rodnu ravnopravnost grada Beograda. Istakao bih pre svega važnost ovakvih inicijativa na lokalnom nivou, na nivou gradskih opština i na nivou grada. Preko je potrebno da od vrtića do fakulteta upoznajemo mlade ljude sa stvarima vezanim za nasilje. Nasilje je velika pošast koja vlada i moramo se na pravi način boriti i konkretnim akcijama i vezano za inicijative koje vrše nevladine organizacije i nadležne institucije. Marija Đorić, televizija B92. Zašto je važno učiti o nasilju u školama? Kroz ličan primjer imam sestru koja ima 10 godina i koja je imala u 3. razredu osnovne škole da uradi panel o nasilju, fizičkom, seksualnom, svim zapravo oblicima nasilja. Kada me pitala da joj pomognem, ja sam mi pitala, pa dobro, Ana, šta ti misliš šta je nasilje? Ona me je gledala potpuno zabezeknuto. Naprimer, nije znala da je, ne znam, nasilje ako nekog uštineš, ako dodirneš, ako poguraš, ako nekog isključeš, nećeš da se družiš s njim, ako ga pipkaš i tako dalje. Zato mislim da je to veoma važno, jer naša deca to ne znaju. Takođe mislim da ni mnogi nastavnici, učitelji ne znaju kako to da prepoznaju, kako da reaguju adekvatno kada im dete prijavi, kaže ili se požali. Mislim, ja kao novinar imala sam prilike da reagujemo u situacijama gde su roditelji žalili školi, a škola je, na primer, kaznila i to dete koje je bilo žrtva nekog nasilja. Što se tiče mog mišljenja kao novinara televizije B92 koja dosta se bavim temama iz crne hronike i pre svega nasilja, smatram da ukoliko Ministarstvo prosvete prihvati ovo i ovo se uvede u naše škole, mislim da će imati mnogo manje posla vezano za ove teme.